Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Предписанияны таркаттыңарбы? Снос боюнча. Снос боюнча эскертүүлөрдү бердик муниципалдык жерге жайгашкандар. Качетте эмеден маселе. Политкунда кече алай гостиницадан бери. Наркычы, Масалиевич. Масалев өткөн эле баягыдан кийин бердик. Качан баштайбыз? Канча күндөн башташат? Биз 3 күнгө эскертүү бергенбиз, муниципалдык жерге чыккандарды алып баштай беребиз. Жок, красныйга чыккан. Частныйларда барбы? Частныйлар бар, кыздын ичиндегилер. Олорда Барды. Арча болбойт. Бир ряд освещение болот, болду разительный полоса. Все болду бүттү. Так кеттик. Так, маякчы, решетка алынат, а? Решетка алынат. Решетка алынат. Катарынан кетет. Ооба, молар пристройкалар кетет, до конца. Жок, астына кетпей атты да сугара. Самый главный уровень чыгарып берсе болот бизгечи. Ооба, эгер уровень чыкпаса алып туруп кийин анан үстүнө, а? Бирок мына ушундай уруксат барбы остановкагачы? Нурбек. Мусор. Все, кирпичтер. Ооба, кирпичтерди алгыла. Муну фасадын бир оңдойбузбу, кандай алабыз? Кече протоколго кирди. До конца көчөгө облик. До конца, туура. Я. Межевой граница экен? Могу бир оңдоп коюш керек. Оны оңдоп кетебиз. Оңдоп кеткиле, макул. Так. Мо бакты алабыз, а? Так, лотоктор кандай состояниясы? Лотоктор. Булар полный алмашылат да? Алмашат, до конца эле курманып аткан. Так, мурекил эмелер козыректор алынат. Единый облик болот, туурабы? Так, мына ине жалбырак булар калсынбы? Булар азыр Калсын, ооба, чоңойгоп чат. Кийин чоңойгондон кийин алып коет. Так, могуларчы алыныш керек, архитектор, а? Линия менен келгенде бул жерге калып калды. Линия менен Өтүп кетти го линияда. 3 ступень газ может оны бир карап чыгалы. Карап чыккыла. Өтө эле чыгып кетпеп турбу, өтө эле чыгып лишний расход болбосун. Так, морекин алыш керек. Мону алсын. Мына. Подвалга керек экен. Подвалга хоту бар экен. Муну кааласа башка жактан кылсын, алсын. Зеленстрой бакты көрдүңбү? Мынакей бак. жалпы үйдө бар. Могул жерчи. Могул жерде кичине порядок наводить этсин, а? Ооба, кара моголарды алсын. Биякта жилмастив бар го дейм, а? Кичине могуну оңдотуш керек анда. Могуну оңдоп, сдаю в аренду. Долгий срок под бизнес. Молар дагы иретке келтирели, а? Так. Ошо лед экран эмне үчүн иштебей турат, жигиттер? Азамат. Рұқсаты жоқ. Рұқсаты жоқ қой. Бұны баа жаңыларды қойыңыз ғой. Алдырып қаласың. Өзінің место дислокациялары. Бүгүн айтып алдырып койгула. Могул жерде машина да мешает. Мешает. Анан эме архитектор. Морекинчи, могуну эметкенде сону гранит жасасын, макулбу? Самоольно эле коюлган булар. Жок, деги айтам да, ушундай лед экран могуну основания сону кылып гранит менен татнакай кылып койсун, да? Ооба, татнакай кылып, мондой бир пышный кылып, монтип чыгып турсун. Бир неме? Bunu biz иштеп чыкканбыз. Астына монда промежуток калтырып атабыз. Өзүнүн нормалары менен коюлган. Туура. Аркасында турганда көрүнсүн. Эң туура. Мону алыш керек экен, кара. Вид ограждать өтүп калды. Алдыргыла. Алсын дагы эме койбосун бияка, скойларын койбосун, кара. Не пройти, не проехать, кара. Кантип өтөт пешеход, допустим. Генераторун алдырып коет. Генераторуна коюп аласың. Алдыр, генераторун алдыр.
Generatorunu aldırkıda bir nedeli srok belgili, bol bolsa штрафын alış etkili, alsın. Tak, bu alınsa gerek, kamok. Bu kamok bütkönden keyin alınat. Ay. Moğollar da aldırgıla. Da mınау emelerde давайте, ребята. Bugün aldırıp bana dalaş etti. Kim emet et bunu? OMS. Maksat. Kayakta жүрөт, maksat. Onu bugün bolunu aldırıp tutup dalaş et bana. Makul alsın bu kara bardak. Şular жоқ. Ha, жоқ kıldır. Tratara soğan kılıp jasap. Burçatkalardan koyup oturguzuk. Ол жерде тонна аламыз. Moğonu algıla, moğollar da algıla. Mo kaşa alınat, Mo kaşa alınat. Soğunu kılıp da arşa tek öze beğenat jigitler. Maşını aya. Өтен расширение Балондор, Нурбек. Мына вообще самовольный. Да, срочно алдыргыла. Моно. Так, бүгін ертең мага далаш деді. Сен бе көрüşçüysen mi? Ya. Dedim ki mono bugün tişeni alıp ертең далаш dеді. Вообще uyattım, короче. Bugün algıla. Bugün maga alıp далаш dеді. Mo baktar alınat, turao. Mo baktar вообще uyattı. Құруқ сөз болбас керек та жігіттер. Так, остановканы жуып кечейде доложите. Моғолар қарачы уже көчүлдат. Мені мына қара лоток жоқ, мына кішкей лоток. Мына сетканы алдырғыла. Так, сетканы алдырғыла. Моочу жігіттер, мынау элементарный оқаттарды бүгін алдырғылашы, пожалуйста. Бүгін алдырып, давайте анда бүгін обедтен кейін, я. Кечке срок берели. Кечке, мынау қара, моон алдыра білеші, элементарный сені емете берелі, іште берелі. Мақұл ба? Мынау жарым саат алып қояды. Так, маға ушу мону, тетігі жүзімді, арканы, магазинде бүгін далажайды. Жоқ, маяқ ексе болу өрет та, жігіттер, маяғынача. Так, бұл забор алынсын. Бүгін елесі экскаваторды алып келіп, сүрі алып салғыла. Ескертіп берілген шеп бар. Алғыла. Бұл жерде навесиян бар, онысынан алдырған бұғағында. Мына, моғаны алғыла. Қарама, тротуар тосып қойып тұр, қара. Мына қара, қана тротуар. Қараты ұят емес, мұған бүгін ап келіп бұздырғыла. Мұна бүгін ап келіп, мұғаны бұз, алдағыны бұз, тротуарды ашқыла. Мұна мұсыларын барын алғыла. Сегодня маға доложите. Так, еме қалмады сіз да? Жоқ, Самир. Сіз, Сіз, пожалуйста, мо забор алынсын, молар алынсын. Сегодня доложите. Мұна комокты срочно бүгін демонтаж. Маларды алғыла бүгін. Маларды алып, еметкілі. Мо теректі қара ұят емес. Планировка қылса да, азыр как раз сезондағы шығып. Сезон, мен ошаға айтып қойым, 15 мартқа чейін сезон. 15 марттан баштап уже олар ұйқыдан ойғына баштайды да. Ошаға мен шашылып бөліп отпайым, батырақ болады депші. Бат-батпаймын деп. Субботадан баштайсыз. Аны жаңа еменді қиғанды ғой. Тише воды, ниже травы. Бөлөбүз, шақшақ жұмыстар жаса, тап-таза қылып қойып, дәшік кете өресіз. Жана даже ешкім білбегенде қылып қойшуыз керек та. Bir gün даже түн жағып қойшақ, машина қойылып баштайды да, чтобы. Так, дағы жарым саат уақытымыз бар. Тетеға шейін кете өрелі. Бақтар бойынша работа идет. Красный бойынша работа идет. Письмо бойынша параллельное проектирование идет. Лотоктон проект. Лотоктон проект кетті. Все под контролем, да? Все под контролем. Под контролем. Сіз азыр саат, 1-2 саат мұяқта болыз. Анша-мұнша жұмыстарды бүтіріп, и туда. Рабочий форманы киесіз, и туда. Где-то я ближе к обеду приеду. Мен анда саат 8:30-да бұл жерде болам. Еметебіз без гайлы ақырында кетілер өте пака. Кішкелерді кейін керер. Анан көркеңештен кейін гай көрер. Сіз, жаңалады. Комок, магазин, заборларды алып. Полный чөз, рабочий. Все, хорошо.